درود میگیم به شما بیننده‌های عزیز. این حال ما در درآمدگاه شهرک فیض‌آباد نوحه فیض‌آباد قرار داریم. ما تصمیم گرفتیم که ضمن سفر نوبتی از فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه فیض‌آباد در سال جاری حیات و زندگانی ساکنان شرفمند این ناحیه واقعا هم زیبای تاجیکستان مواد تهیه بکنیم و در روند برنامه ما به شما البته یک جای از زیست و زندگانی، فعالیت، برد و باخت، موفقیت و مظفریت ساکنان مطلب تهیه میکنیم. واقعا هم هوا امروز سرد است و امیدوار هستیم که ما را در جریان برنامه همراهی خواهید نمود. ناحیه فیض‌آباد یکی از کلانترین ناحیه‌های از لحاظ مساحت و شماره اهالی در میان شهر و نواحی تابع مرکز به حساب رفته 50 کیلومتر شرقتر از شهر دوشنبه جایگیر می باشد. مرکز ماموری آن شهرک فیض‌آباد بوده. ناحیه از 2 شهرک و 7 جماعت دهات عبارت است. سفر ما که جهت انعکاس حیات و روزگار ساکنان، رشد و پیشرفت، دستاورد و کامیابی‌های اهل زحمت ناحیه در ساحه‌های مختلف بود. با روزهای سرد زمستان که سراسر کشور را فرا گرفت به وقوع پیوست. نخست ما دیدن نمودیم از مرکز ماموری ناحیه. ساکنان با عزم و تلاش، امید و آرزوهای سازنده پی زندگی و روزگار درخشان خویش گام می‌نهند. ما با استفاده از فرصت پیگیری نمودیم. نخست فعالیت شبکه‌های برقی ناحیه را در این روزهای سرد و سربارش برفی زمستان. در حدود ناحیه به حالت امروزه 5 زیرایستگاه برقی فعالیت داشته در مجموع 298 عدد ترانسفورماتور خرد برقی ساکنان را با برق دائمی تأمین می‌نماید. واقعا هم هوا سرد، برف با شدت بریده ایستاده است و ما قرار داریم در شبکه برقی ناحیه فیض‌آباد تا آگاه بشیم که واقعا هم چگونه ساکنان ناحیه با برق تامین میشوند و در این فصل سردی ها، در این هوای یک درجه سرد چگونه خانه های مردم با برق خوش صفت و برق دائمی تامین میشوند و کارمندان شبکه برق ناحیه امروز ها نوبتداری شبانه روزی رو براه ماندند تا در حالت خردترین سر زدن صدمه برقی آنها توانند که در جای حادثه روند و برطرف کنند تا در این فصل سردی ها و این روزها ساکنان واقعا هم توانند در فضای آرام و آسوده و گرم از همه مهم با برق خوش صفت تامین باشند. در سردی‌های آخر فصل زمستان فعالیت کارمندان شبکه برق ناحیه با حالت شبانه‌روزی گذشته. متخصصان ساحه سری وقت مشکل‌های پیش آمده را برطرف می‌نمایند تا در این روزهای سرد ساکنان توانند با قوه برق همیشگی دسترسی عمیق داشته باشند. شبکه برق ناحیه فیض‌آباد از نظر 268 کیلومتر خطوط هوایی بلندشدت 10 کیلوولت، 548 کیلومتر خطوط هوایی 0.4 کیلوولت و 298 عدد زیرزگاه خرد ترانسفورماتوری را به انجام می‌رسانند. 5 زیرزگاهی که ما در تعلق ما هست همه در همه زیرزگاه برقکاران وابسته کرده شدند. در حال صدمه شدن گروه نوبتداری تشکیل کرده شده است از طرف برقکاران شبکه برق و نقلیات اینشون هست در حالت صدمه رفته جای صدمه رو برطرف می‌نمایند. بنا به معلومات متخصصان ساحه طب، اوج اکثریت بیماری‌ها در سردی‌های فصل زمستان دوباره خروج می‌نمایند. ثبت برنامه که در همین ایام به وقوع پیوست، ما نتوانستیم فعالیت خدمت رسانی طبی کارمندان ساحه تندرستی ناحیه فیض‌آباد را از مد نظر خویش دور بسازیم. بیمارخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد و مرکز سلامتی شهری و شعبه‌های آن امروزها فعالیت شبانه روزی را براه ماندند و ساکنان ناحیه فیض‌آباد نیز می توانند به مشکلی در این روزهای سردی آمده معاینه طبی گذرانند و آنها سلامتی خود را در این روزها در بیمارخانه مرکزی و شعبه و زیرساخت‌های آن در شهر و دهات دوردست ناحیه معاین بکنند.
ҳоло дар ноҳия бинои беморхонаи марказӣ дубора аз навсозӣ ва таъмиру таҷдиди пурра гардида истодааст. бинобар ин сокинон метавонанд хизматрасонии тиббиро дар марказҳои саломатии ҷамоату деҳоти ноҳия ки бо муосиртарин дастгоҳҳои тиббӣ муҷаҳҳаз гардиданд дастрас намоянд. бино ба маълумоти масъулини соҳаи тандурустии ноҳияи Файзобод, ҳоло охирин корҳои омодагӣ дар беморхонаи марказии ноҳия анҷом ёфта истодааст ва рӯзҳои наздик бинои беморхона дубора мавриди истифода барои сокинон қарор мегирад. беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод дорои 175 кат буда, дар айни ҳол аз тарафи маблағҳои грантии Бонки Рушди Осиё дар доираи лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модару кӯдак сохтмонаш оғоз гардидааст ва бояд гуфт, ки дар беморхонаи марказии ноҳияи Файзобод инчунин ду беморхонаи минтақавӣ дорад, ки якеш беморхонаи минтақавии 30-солагии Истиқлолият. Дар беморхонаи минтақавии 30-солагии Истиқлолият бо дастгирии муҳтарам раиси ноҳия болопушт ва системаи гармидиҳии он барои зимистонгузаронӣ ба пуррагӣ ба маблағи зиёда аз 180 000 сомонӣ ба пуррагӣ иваз карда шуд. беморхонаи минтақавии Меҳробод боз вуҷуд дорад, ки барои ҳамин тайёрӣ ба зимистонгузаронӣ ба маблағи зиёда аз 48 000 мо бо пуррагӣ хатти озоди барқро гузарондем ва дар марҳилаи анҷомёбист. инчунин дар беморхонаи минтақавии Меҳробод аз ҳисоби маблағҳои мутамарказ сохтмони шуъбаи асаб дар нақша гирифта шудааст ва сохтмони ин иншоот ҳам оғоз гардидааст. дар айни ҳол дар беморхона чунон қайд кардем 264 воҳиди корӣ мавҷуд аст. ҳамин 284 воҳиди корӣ 28.5 воҳиди кориро духтурон ташкил мекунанд ва ҳамин воҳидҳои корӣ ба пуррагӣ банд мебошанд. мушкили дар мо фақат нарасидани духтурони анестезиолог, реаниматологони навбатдор мебошанд, ки мо кӯшиш мекунем инро ҳам аз ҳисоби қатъкунандагони донишгоҳи давлатии тибби тоҷикистон аз ҳамин ноҳияи Файзобод ҳаминро бартараф кунем. вобаста ба пешвозгирии 35-солагии Истиқлолият мо кӯшиш мекунем, ки такмили ихтисоси духтуронамонро ба ғайр аз дар Тоҷикистон дар нақша аст, ки дар хориҷи кишвар ақаллан дар Русия, Беларусия такмили ихтисосро гузаранд. маркази саломатии ноҳияи Файзобод имрӯзҳо ягона муассисаи тандурустӣ дар марказ маҳсуб меёбад, ки хизматрасонии шабонарӯзии тиббиро барои сокинон пешниҳод месозад. масъулияти кормандону мутахассисони маркази саломатии ноҳия дар ин сардиҳо бештар гардидааст, зеро ҳамарӯза корафтодагону беморон барои пайдо намудани дарди худ ва машварату маслиҳат назди табибон меоянд. дар маркази саломатии ноҳия 5 маркази соҳавӣ, маркази бемориҳои сил, маркази бемориҳои репродуктивии занона, маркази бемориҳои ҳамбастагии кӯдакона, маркази ВНМО, маркази иммунизатсия ва инчунин аз бахшу шуъбаҳо иборат мебошад. яъне шуъбаи тибби оилавӣ, шуъбаи стоматологӣ, шуъбаи ҷарроҳӣ хизматрасонӣ мекунад. маркази саломатии ноҳия аз таҷҳизотҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз созида шудааст. ба аҳолии ноҳия хизматрасонӣ худро мерасонад. вазъи хизматрасонӣ ва зимистонгузаронӣ дар соли 2022-23 тибқи нақшаи муайянгардида ба пуррагӣ иҷро гардид. дар 1 маркази саломатии ноҳиявӣ ва 16 маркази саломатии деҳотӣ, 29 бунгоҳи саломатӣ тибқи нақшаи ҷадвалҳои муайянгардида ангишт ва ҳезум тақсимот карда шуданд. миқдори ангишт 103 тонн ангишт
ва 40 куб ҳезум ба тамоми муассисаҳои сатҳи КАЦ дастрас гардиданд ва ҳолати омодабошии зимистонгузаронӣ дар соли 2023 аллакай хуб рафта истодааст. яъне 40 печи аловӣ, 4 генератор фаъолият мекунанд, дар ҳолати омодабошӣ қарор доранд. ҳоло дар маркази саломатии ноҳия бештари маризиҳо ташхис ва беморон ба табобат фаро гирифта мешаванд. бемориҳои узвҳои даруна, чашму гулӯ, бинуву дандон ва даҳҳо дардҳои монанд ба ин ҳама рӯза аз ҷониби табибони беморхона ташхису табобат карда мешаванд. барои боз ҳам фаро гирифтани тамоми сокинон аз ҷумла сокинони деҳоти дурдаст аз ҷониби духтурони оилавӣ бо усули хона ба хона ҳар як шахс новобаста ба синну сол аз ташхиси тиббӣ гузашта муоина мегарданд. ба ҳайси ҳамшираи минтақавӣ кору фаъолият мекунам. хизматрасонии худамро ба маҳаллаҳо аҳолӣ мерасонам. аксари кормандони маркази саломатӣ бонувони занҳо мебошанд. дар деҳот оиди масъалаҳои гардиши ҳавлигӣ фаҳмондадиҳӣ мекунем. баъд ваксинаи ковид рафта истодааст, даври 4-умуш ҳастааст. иммунизатсияи кӯдакона, тарзи дурусти гузарондани ваксинаи ковидро фаҳмондадиҳӣ мекунем. ба занҳои ҳомиладор фаҳмондадиҳӣ мекунем сари вақт омада худро ба қайд гузоранд. дар оянда ҳам хеле ниятҳо дорем ки хизматрасонии босифатро дуруст ба роҳ монем ва нисбати мардум хизматрасонӣ кунем. файзобод ки ноҳияи аграрист барои рушди кишоварзӣ имкониятҳои фарохро дар ихтиёр дорад. соли ҷорӣ барои аҳли заҳмати ноҳия соли дастоварду муваффақиятҳо унвон мешавад. зеро боду ҳавои мусоид имконият дод ки деҳқонон навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили мевоҷоту сабзавот ва полезиҳоро парвариш карда ҳосили фаровон ба даст биёваранд. ҳамкорӣ ва табодули таҷрибаи аҳли заҳмат буд ки соли гузашта кишоварзони ноҳия бозорҳои шаҳру навоҳӣ ва пойтахтро бо маҳсулоти тару тоза ва аз лиҳози экологӣ муфид таъмин намуданд. зимнан деҳқонони ноҳия дастранҷи хешро ба мамлакатҳои хориҷ низ содирот намуданд ки номил ба некуаҳолии зиндагиешон боис гашт. ноҳияи файзобод ки яке аз ноҳияҳои маркази ҷумҳурӣ аз замон ба ҳисоб меравад, ноҳияи аграрӣ буда самти асосию самти кишоварзиро дар бар мегирад. кишоварзони ноҳия дар майдони 8833 гектар ҳама намуди зироатҳои кишоварзиро гузарониданд. аз он ҷумла зироатҳои ғалладонагӣ 3413 гектар, лӯбиёгиҳо 335 гектар, сабзавот 655 гектар, картошка 700 гектар ва дар майдони полезиҳо 15 гектар ва кишти такрорӣ дар майдони 235 гектар гузаронида шуд. ин сол ба дастовардҳои хеле зиёд чорвадорони ноҳия шомил гардиданд. аз ҷумла дар ноҳия 44133 ҳайвони калони шохдор ва 11403 сар ҳайвони майдаи шохдор мавҷуд аст ки кишоварзони ноҳия аз нақша бар сари ҳар як бараву буғзола чӣ бар сари гӯсолагирӣ 109% баромаданд. албатта дар ноҳия